No, busy doon niya. Busy dong, always busy. Mango, lulu kirin ko ka, ngolo, paro lok ka na ngo, tato pabin. Parang, Paro do lulok ka. tato pabig. Begitu doy itu. SMB lo, no, hinying ka, agom kirin ngolo kala, no, WhatsApp lok andam ka, no, dam hum tolo, todum kala na, ma, ngolo huwaga, affected area, ami kirin ngolo tum kayai. Ngolo nok among kodom belum grup kotok dom belum ready dun na no ready am didelo du yan Mau dong red color itu biar na, apa no compensation fine tu pura no. dem no yom bien nam napang kiluma no DC code lo ngolo DC lo direct no surrender bi lagi ya ngolo paro 128 house ko kadung Acha. riwa da tu no riwa kam ken hido to dem lu bi man ko mai hitang kom 96 Ngom kapilan loen, auto advisor. ma noi do kom ngoluk adi hok MLA delo no assembly lo no toru da ke tu assembly to na dem ngoluk adi MLA abu do to ma da no ilmin to tunda Oh, abri mele to mana? ma abi da MLA do ko open nok to nam ka assembly lo Langka belum sana. Ngom nolu pae ko ngom. Iring sar kainja ko emla du hoy. ma sar ngolu mur ko dem Emla mong kamana pendo. mur ko dem bilkul ngolu mudan mangai Mong kamana pe. mur ko dem ngolu mudan mang Mama, no among kadon. aba amo de ngo de din amo ge kute kom de din paro kom de din Double no koror poti. Mama, koror poti dem ngo ilingai mana na deila na ngolu haga nok Koror poti dap tu muka boduda. nokking haga ngolu noga haka building mo hanam engko ka DC office ngin ka dem ngolu bimel aidung. Apa behavior na? Ada adbit Are no lao. adbitola. Lao nolu koror kira ngom bitang koran. Ma piri na no bien piri me de na porega na ngolum lurukima no assembly tolik tutu. Moto piri pe lamai apa dem lumala. Are no assembly lo ngolum ngkima kala tolik ken 30 koror. no adi hologa ngoluk MLA lok no ngoluk adi hok mungkeng madi. Poai ko moto ngo ekdam loen ma ngolu izito. Mama sar de ngolo di no kom ngolo dug du an kede yai ke lepetu kor hem ngolo anyong kom ek ins kom mulan himatu Igala nolo imayo multu imayo. ma ido kom ma no kwa ka gom de aidu na inolo imayem numelo de aidu no da ke assembly lo ngolo luri ke kama no direct todutu Ma ngoto to ero to department eto. ma no department ido kom ngolo affected area stakeholder em luri ke ma nokto nam de to gol tidu da No me to la ina le kono du boy de la ai nolo aro ang wai tan le mang ai de ngosida ludu na. ma ngolu kom no agom talli mala na nom call dun are no ngolu stakeholder ye inna la pet gel agom no jummay da No loudspeaker ele no idu pa ani kira pura tatop. ma no video call to la आदि कम्युनिटी का सिर्फ नो पारों के लिए नहीं हम पूरा रीगा के लिए बोलेगा हम यक्षी के लिए भी बोलेगा ma itu के लिए भी बोलेगा affected not only आदि affected area itu adi mile tu का मोलो ऊपर ऑलरेडी इरेप दो बंग effect कोई के है नो अतर तो पारो तक हम दो वही लुक्की है atoka welcome atoka ट्रेडिंग इला लामा नो लुक्की सने तो Hong Yorgo ka konok tala konok le. Ilang tekem luma ka. ma atoka Ilang ngolo hi arit ko den ngog railway laga ngam lutuan. Mitaka ma atoka ay ngolu tu nom atawit imay sirip no ngolum amobi palagi na मारे हिरिंग सर टिक किया है No. तो वैसे हम का भी वही है ना हम जो कोलोक डिजाइन में कपड़े डिजाइन हम सब सर्वे भी होना है ना mama survey ma da government da system em lubi lagi 30 करोड़ रुपए पाए हुए चलो ना बुर्शी को माका survey ma da government da कहीं तो मोग अत्तर कमा इस बार तुम्हारा अभी से हम फोन नहीं उठाएगा प्लीज ay utay man ko ngokom jorut na ye tum kya admi hai ngo हमको जरूरत नहीं है ना ngo tinok ati ko na ami mapengo हम लोग nok ngo ato ko na ami mang sirim no kala ngolum inkima no dam to kendemin ngolurun da रेड्डी को ना लूडो को मोग एफेक्ट मांग योरुआ को लैंडो को no effect man da ngolu among em no inkima no kapal assembly tolikan da to gol tidu da no काडो नो अमों को ते कामांग
ati murkong pamang idol papa na gram non ledola. Papa na nam ngon la imay da ngo. Papa na kitare. Papa na ami de papa na Ngoga inko tamut. Itu arang ngogi go ke marli dong. Yung zamane inko दाम दम पे इधर जब वो 40 करोड़ मिलेगा हाँ उन्हें तो पावन कौन था तो पावन कहाँ कोई का पे नौका आमोंगे कम ngok ngok among kanam kamadem dolunge kenja. Unam legange first of all ngok hilo ko ludomul muname ngo pabin sar tata pabin no tathilanka noge dam lega enenong irime among ko ala nokkingol among ko ka togdo togdak ngol tumkay lo ala hupang ngonog rizalem patoko nom iring sar among bikay iname nok nom iring sar ka amo binam lega eno damem tolik kakui de pabin sar nok kelen dukato nok kele nok mission success kai de nom tu iring sar among bikay dalok ke ngogi gu tasong tamut parong biles nom ko ngokato nolo buluk kana ki kumrokkam amiye kolo yemana ne nolo ay ka gita konem kohilla ay ka hinadanem damele do kolikilla dekom 20,000 nok 15,000 nok kolikilla murko la ala nampam ge gogla ilang kula nong nampam dem no gogyar lang ka hiya hitok no gogla ilang ka nok nampam dem demo ko nong nampam lu de murko ngemo ko nadalok edit ko ido ko murko pai nampam de dalok ke paro dolu lok gam et gam abu nok ka bangam tatto nom ingko de gam bitone nom kaila de gam bitone dolu ring me loge ay mana do yo na ingko na ay mana ato min nome lujun ijun modom gam bitone nome adi among ahem kodom gam bima noge wakke murko anyo lanam deking nok omagum no edit kol dobolaine nok hinadanem ko humulo min lab dune nok hinadanem no kapala jaringan ni ko kodu deglega gam idum mulukom gam legam kento ka gam dem bojar ibom mamato ka nok lal kud dem bojar imamato ka dalok ke ngo siang district tungko ne menna ngoluk honorable Ojit Asing ke constituency tungko ne menla dalok ke ngoluge MLA honorable oni panyang ke constituency menna dalok ke aloli basar ke menna iname ngoka name apar siang amigite de idokom hiligye turdokom tulligye apar siang telo 101% no dam no PFR no MOU de buluk dimane iname hilok dia apar sia telo ekta bikom dam to na kamang patong ngoluk yang district holo abar er kinom la tumne mone ke yela ahya po tine murko bila sain mola inam lega holo dam to dum idokom siang district holo kom 70% dam to ma 30% min to dum dalam ngoluk MLA minister kiling 80% min dum edilo kom de memaka de menam de aima dalok ke ngoge aparsia tel enna kaname aparsia dolu lok luname komkar karko simong saitek pangge saitek duk emename gausar mulu honorable MP Eastern candidate iname tapir gausar nombulu ai kigakai nombulu duk gakai nombulu hiyo liga nommenga kai iname no telok MP nom turbu dale hane tede nome MP bonai ne tede nok hilo ke MP ido kula nok teme nok constituency me nok ayange ahi ke pedakku nok bulum ayange ripuji sakma imodakku iname gausar nom ko muludung nok kilu hila maye nok kila ngokking kepinge tu talengelang kedinga idu idola ngokka na mimangwan ko idola ngo adi lega mula apar siang disigem ngok turen ko namem no tukadul no kamang ko amilu bidupe no dem ken hilangka ngotaloge
apar siang ke ground reality हम किन kai जबकि न तक MP को दला tag लगा हम किन मारू दलोक के ओनी पांयांग सार नो गए constituency लोग गए ground reality हम नोकेन mang न दलोक MLA ngodelok ami mang koy dalang kom ngodelok ground reality हम किन kai karon ngadi ko adi gite ko nam ayahin ako dalog laga bulu ga nom agom lubi na mem ngom lubi dung bulu no mo agom mara lubi kan kumang nok a yang bulu ken kai iname dalog laga oni panyang sanom kom ngoludong no to kon no kom ane to pangge gidalo SP tokto DC tokto no ato nom to no gidalo tani em matoka pero eki pero kom no ka ang kuma ito iname deka gerem ima ka panjang charno idakom piye par lagang en nang kano ido kom dolu ngo tomam lem tomam hidolu tomam ripodam no bilang ka nok level em da try bikalang ka nok dam pe molaru amina ma aima iname aloliba sarnom da ngokom koiddo nok ke no prohin agom lumang enti kom agom lumang iname nom buluk marna me dolu ngo marna me jenindo idokom nom da serious mang buluk idola nom serious hai no dam to palagi mang nom dam em no tumbolang kam nom takam marhe do idokom no ngoluge ono panjang sala ngoluge ojita sing kisa nom imam bulu agom em lukai iname ngokwa ka agom last luko nam delo ngoluge minister ojita sisar nom ngoglu name nok dam em adia mongam dam pudoru em nok forcefully inam dem no malangka 29 lokom no ye ene next lohin no da ene no hilo mungke hilangka hulo kirung agam no kom mungke hilangka hulo kirhubu sahi ediludun galat ediludun hulo kirhubu nom nedu nadi nema nadi iname nomi huak ke dam lega holo upak ke apar siang multi purpose dam holo lega holo ingkona affected area lo ingkona affected area lo ke MLA leader ke dinga huak san sutai palagi dung holok moko 29 elo tarabi kun iname ojita sisar nam ko ngoglu name nam ngok adi abu abun ko adi hoge nom mengke lina ko ngomu dola nok minister inam dalo ngok ke paida kamang ida kom ngok adi paida kadung no ngok ap ngolu kom mudu ngolu adi dekana minister ko kadung ngolu kom age adi mengke hidung dek lega nok जबरदस्ती nok दादागिरी nok गुंडागर्दी agerem no ibo maka ainam balelo ilanka ainam legalo ibolangka no hupak ke dam lega holo arapak no jiddila ikamiamla pema kandu ke abar lato la जबरदस्ती inam kamulo sarnam ngogluko name nokom 2029 elo darap tungkuma inam homoye kom aye amiye kom nom ayang kumane kaye nalog laga no public leader de public lo depend na lagi do public ka pa diludun ndam no ibi pa lagi do no public lo depend pa lagi do public ka mamul do MLA pa ma do public nom ayala MLA bonaito no MLA dam em lutum ma em lokom nom dam lutum lang gam hak kolumang idola dolu loge dam tomam nulam ripodem nom sehi bibilang kam ngok sai lokom nom kumdung forcefully amim agirila turtening ila dorai dom kan agirima kam nom kumdung dalok aparsia dalok hai kume ngoluge honorable leko dangoluye kuda honorable Eastern Post daloge MP ngoluk takam adi gemeng ke hinam tapirgaw sa nom kumuludong upak ngoluk badu bele ngoluk endung gitok lagi lega holo nolo bulumin kangku palagi dun nok apar gida tem no ayah himan ya apar siang ke amite de ingko na amiye ke late de tahikom Afghanistan Pakistan amimang tahikom nok iyetung kone tahikom nok atingan nok ale higodo buwe kene mone tahim amot tahim nolo damem ay ke hiya dam ke kam layum mo ala nolo bulum kolo la tahin among ko bilay kun nolo bulum kolo la CPN bulum inko la bulum lobo bengak ka bonay dak kun nolum de ke laga bulu
MLA bonai ma MP bonai ma tani menghilang ka no hilong nyirdo kom roro kabieku roro kabiemen kom ruang nyiri ami ke dug long pudiem nolok dug long apu enamem nolo agi invite dong nolo agi welcome dong alang ka daima kam ngo nolom bulum takamem nudung adilo kom ngoluk adia unity le ko idola apar siang multi purpose dam legangem nolo bulu takam itu bolangka MLA minister mam lumulo tel ate adilo kom ato ilamay upak dangu yorba ke damem puyemelo de geku tanem kotom langela sumti ngahke sumti dolung ke yang ngage ageku dalok ke pongo lingkok ugeng ke puyemelo tuting telok ke ya dame haiku ya ngahye deke mayalangka dadina kobung korong kenyu lo dam puyena mekatung akon anya arigem ledogom arig bane adia mongom de kotom maye dekalok pulangkam nolo development and dero lalangka amiem panna development langa maka amiem yedalong hubida padol ina development nok langa langkam ngohula nolom bulum takamem lindung ku iname ngoge apar cetelok kaname ngoluge angge miu inspektor ritiar tisibo naik ritiar SSB dalok ke ngok akhe tako mengki buluk kana ami kenna pane kom dam legangem duk emela dolungem ai kampo lubola iname buluk ageri nam te MLA minister ageri nam kiding MLA minister murko lal sila yonyok kela dolungam ye antar kater kapter hidung petang aw ala amye petangan ap kabiem aw lom do inam ka hopa ke apar siang ngoluk MLA leader kiding angem ko tombom dakku dek lega ngolu lugab dongku MLA minister kiding kaju nolu mujul hitakuka nolum aina ai gay kumilo upak nolu konsensilok kola miyang ayaba hubya bidung nolum toyadung ainam balangam kalila toyadung ay manam balangam bulu kalimang dalog lega nolum lugab dong hiloy dokom nolum menghilang guka mujul hilang guka ayatokuy adia mongam ayatokuy iname जहाँ तक मैंने अपार सियांग धाम इशू को लेकर जहाँ तक मैंने टूर किया है क्योंकि हमने यहाँ से 14 तारीख को निकाला हम 24 को अपना घर पहुंचा तो अपार सियांग में 101% तो बिल्कुल कोई भी धाम नहीं मानता है उन लोगों को बिल्कुल धाम नहीं चाहिए उन लोगों को नो PFR नो MOU नो डैम सिर्फ हमारा यहाँ सियांग में कई गांव में पैसा लेकर थोड़ा PFR के लिए साइन किया गया है इनमें ऊपर के PFR हिमनोल तका में केंदू PFR हिमनोल ऊपर टेम्पोररी साइन दूं को PFR दलूंगा को NOC आई को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनमें गवर्नमेंट पॉलिसी हिमनोल केंदू गवर्नमेंट दोले गवर्नमेंट गुंडे गवर्नमेंट आतंकवादी है दे तकाम दे पेमा कंदू के साल है ngoluga deputy CM sonamen ke sal lo taka mo uling ma ka PFR lagahem bilkul sign ma ka ye bulu di PFR wak sign tun ara pag damam punam kamilokom nolu compensation pangkumaye noluk 10-15 dalo noluk arigam nol langka pelikta roro ko nam noluk arigam nol claim dongkom nok singlisarem karo deme nok arigam ngol retonom de kana murkong ko bito 10-15 lo arigam ko hitom nom dubomi ko gommene no gommen dem ato ilahin itung kumay lola nutung kumaye sobor da se lumulokom nom jail hola tanara tuma giye court lo case ngaye deg laga dolunge darab langka yumma eka hima eka ye nam longe daddine kadung yerugam yeto namam ato kamangkom ye nam longe daddine migomene ehin kemedu mitena ekotonadu migom mitena ye na kedingame aike adio in kola dam affected area lo abuana kedingkom age menga hukuma dodola age sida mujun dola nok omeke nok au kaya nam laga PFR sign ma katakame
Ye kom PFR sign makam ngolu gado lang agam hollu sa takamem agam pa.